إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أرمن إمفهم باخدكي दुनिया के हयात का मकसद की हमें कहीं दुनिया के दुम्बरी कंकमुगा हेदुमुगा नुबाकमुगा वाहक नि बाबुगा मुसन्निफ रहिमहुल्लाह बयान कुराफा की तो कुरान का आयत है ये दिफोगा बयान कुराफा हदीस के मान और में वाणी किया फादी हदीस के शरह और वाहद काफा ने मिफों और में मिहर वाहद कोई नुक्ता की मौदूगा मिता बयान कुराफा आयता है अदे हदीस नरवनो फिगुई अदे इल्मी फ़ायदा तक अबेगुत मुसन्निफ रहिमहुल्लाह विदालवानी फ़ीही मसाइल नि बाबुगा बयान कुफा आयता हदीसुन दिबे इल्मी फ़ायदा तक इम्फुरतम विदालुई अल-ऊला इरादतुल इंसानी अद-दुनिया बिअमलिल आखिरह आखिरतुगे आखिरत तका कुरवे है अमल तक एक ज़रियाइन इंसाना दुनिया होदुमुगे नुबाक माने कि अल्लाह टका कुरवे अमलुत नमाज कुरुम बे ज़कात दिनु मशदनु सदगा कुरुम कमगाविस ए अमलुत गेना कुरनी दुनिया के दुमुगा नत दुनिया मुसीबत फिल्लवा तनुनी दुनिया गेना मुदला एन गेदर अमांकन लिबमुगे उम्मीदुगा अल्लाह ताला एकम फुद्दा देवा तो एकमुगे नुबाकमुगा वाक इस बया में गच अस्सानिया देवनाई तफसीर आयत हूद सूरत का मितांग मुसन्निफ रहिमहुल्लाह बयान कुराफा हूद सूरत का आयत की तफसीर और मैंने इंग्लिश आयत की मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा वफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार व हबित मा सनअू फ़ीहा व बातिलु मा कानू यअमलून सूरत हूद के फनर अदि 16 है मी आयत को मुराद की दुनिया की हयात एदे मीहा वज़ीनतहा अदि दुनिया की हयात की ज़ीनत तरीका में उम्मीद कुरामीहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा एमीहुं एकमकट्टका ए ज़ीनत तरीका में दुनिया के दुम्बरिकं हासिल कुरमट्टका कुल अमल तकोगे बदलुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया के ज़ीनत तरीका में दुनिया के दुनता अल्लाह ताला बामे हुन दिवानत वहुम फ़ीहा ला युबख़सून अदेकमुगे बामे हुन्नक ओनी नुकुरवे हुट उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार बामे हुन्नी उखरवी हयातुगे बामे हुन्न अलिफा नरकागे अलिफा नून एहें एच्चे नुवामी व हबित मा सनअू फ़ीहा व बातिलु मा कानू यअमलून अदे बामे दुनिया कुल अमलुत एगे जज़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बातिल कुरवे अदे बामे कोन अमलुत सकलांग बातिल चकम गलेवी ए मितनुगा मी आयतुगे तफसीर अगम नेगे हिंगज्जे अगम देन्नेवे हिंग आयतकुम मी आयतुगा आम्मुकुम हुलवाले इफावा ए मीहुं एदे कंतत मैं अल्लाह वरियाक में फुरियम कुद्दवाने बस हुलगे सह मुरादु के कुरान के हिंग आयतुगा अगम नेगे सूरत अल-इसरा के अशारा अदि 99 आयत मन कान युरीदुल आजिलत अज्जलना लहु फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु मितांग में सूरत इसरा में आयतुगा अल्लाह ताला बयान कुराफवनी दुनिया की हयात एदे मिहायति मंगिलाहो दुनिया के बामे होंगे उम्मीद कुरा कंतत तिमंग इलाहो इरादु कुरवा आलक तिमंग इलाहो देवंग इरादु कुर मिंबर फुरियम को देवाहुश एम्मा हुरिहा कमेगे फ़ायदा दुनिया के नुलिबिदान अदि कौम मिह कवस नुलिबिदान अल्लाह इरादु कुरवा आलक दुनिया के कंकम फुरियम को देवफाने हेन्नमेस एनग हमें के मकसद की दुनिया को मगवानमा एन कुरा दुनियावी अमलकुम वेस अदि उखरवी हयात टका कुरा बावतुगे अमलकुम वेस उखरवी हयातुगे एन के वेस धर्मय सवाब नुलिबेन الثالثة تنبني تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة
ಮುಸ್ಲಿಂ ಇನ್ಸಾನಾಯ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕೊ ನಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ එක එෆානු එයි දීනාරායි දිර්හම්ගේ අලාකමුග আদি රීතිවෙගෙන් බා ෆේරාම් zීනතෙරි කොරේෆා ෆේරාම්ගේ අලාකමුග හදීස් කොරෙබ්බේ කන් අවුමනෙන් එංගෙච් එයි එබ්වෙ සෙච්චකා මීහා ඒ දරජය අලාගෙන් ෆිකමුග වානම් ඒකමෙක්ගේ අලක ඒන වෙගෙන් දාන මිතාංග දීනාරා දිර්හම ඒන ගුණ ෂෞගෝරික ඒන හරකයක් කර හුරිහා හරකාතේ මෑගඬ අසාසකි මුදලා ෆෑසා හොදුන්කමුග වීම ඒනාය නිස්බෙක්කො නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නන්දෙවා ෆෙවනි අබ්දුද් දීනාර් දීනාරුගේ අල අබ්දුද් දිර්හම්ගේ අල අබ්දුල් ඛමීසති අදි මිදෙන්නේ වෙහෙන් රීති zීනතෙරි කොරේෆා අගුබොඩු ෆේරාමුගේ අල මින් දේහ කොද්දෙනි එබස් කමෙග්ග මීහා මා බොඩ වලම් ෆරාෆ් කමුග වානම ඒ කමෙග්ගේ අලකන් එන වෙගෙන් ගෑදක් ඒක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරාවුනේ ඒ එමිහක නං දෙව්වමුන් ඒ එකමුග එමිහක එකම වදගෙන් දා බොඩු මින් එබදේ කොති එමිහක නං හග්ගොයි الرابعة هتر وني تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط إس بيان كرون نكتة فاه كرو فوا مسلم ميها أي دينار درهم علاقمغا صفة كربون بس فلوك مراد كي تفسير كي أي إناية مدل الدنيا إن إتش لبيكمغا وانما إنا روحفا هنني وإن لم يعطى سخط أدي نلبيكمغا وانما رولياس هم إنك روحهم بناه موتي إنك إتش لبينيا إحسابك إن روحه نلبيكمغا إنا نروحه එම ඒන රුහුමා නුරුහුම් බිනා ෆමෝති දුනියෙන් ඒනෙන් එච්ච ලිබුමා නිලිබුම වච්ච නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුනාෆිකුන් එක එෆානෝ මුදා දෙවවා කොම් වඤ්ඤා එමෙහුන වරක්කමුදේ එක මොකේ මුදා එක එෆානෝ එමෙහුන නුදෙවවා ෆියා එමෙහුන කමකුනුදේ එම මුදා එයි එමෙහුන් හරකත් කුරා එච්චකම ගොයිෆා මෙහාලතුගේ එමිහුන්නක ඉතිකිතේ අලොන්කමුග මිතාංග සිව කරේ එමිහුන්නගේ එසිව හග්ගොයි සෝබකි එමිහුන්ගේ රුහුම් බිනා ෆවනි මුදලා ෆාසාගමච් එවැ මෙහුන් නුරුහුම් බිනා ෆවනි හමේ වත මුදලා ෆාසාගමච් ලිබුමායි නිලිබුමුගච් الخامس قوله تعيس وانتكس نبي صلى الله عليه وسلم بصفر تعيس وانتكس මිතාංග تعيس මානේකි මීහා ಕುರಿಯದ್ದ ಮಗುಗ ಎಗ್ಮಾನೆ ಕಿ ಮಿತಾಂಗ ಮಗೆ ಮಿತಾ ಬಯಾನ್ ಕರ ಬಸ್ಸು ಮುರಾದ ಕಿ ಅಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಗಾ ಮಗುಗ ವಾಹಕ ಎನ್ನು ಮಿಹ ಕುರಿಯದ್ದ ರಾಸ್ತಾ ಕುರಿಯದ್ದ ಮನ್ಹಜ್ ತರೀಕಾಗ ಏನ ಮಗುಗೆಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಳಿ ಏನ ಬಂಡು ವೆಟ್ಟೆ ವಾಹಕ ಎಗ್ಮಾನೆ ಕಿ ದುನಿಯವಿ ಗೊತ್ತು ಏನ ಕುರಾ ಕಂತತ್ತುಗ ಸುಖರವಿ ಗೊತ್ತು ದಾಂ ಗಸ್ತು ಕುರಾ ಮೌಗಾಸ್ ಏನೇಕ ಕಾಮಿಯಾಬ ನುಲಿಬೆನ್ ಏನಾಗ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತುಕುಂ ಬೆದಿನು ತನವಸ್ಕಂ ಯಾಸ್ ಮೀಹಾಗ ಮಗು ಎಕ್ಕೊಂ ಒಳಿ ඒනගේ මවගේ එකොල්ලකොල්ලුන් ඒන වෙට්ටිගෙන් දා හාලෙන් අන්නානේ ඒනාය කරේ දුනියවි ගොතුන් එන දාංග බේරුම් කුරා දිමාලක නුදෙවේන ඒනගේ මුරාද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හාසිල් කොෂෙන් නුදෙබ ඒක සෝමුන් ඒනායකි දුනියගේ හයාතුගේ zීනත්තරික මුෆාතුන් දුවියස් ඒ මක්සදකන් අල්ලාහ් තාලා එන ලබ්වාෆා උඛරවි හයාතු බර්බාර වෙගෙන් දා මිහෙක්කම ගයන වෙගෙන් දානේ ඒනගේ මක්සදකි දුනිය එදුන්කම ගවාන السادس قوله وإذا شيك فلن تقش إذا شيك معناه كي إيناغ حالت مدن نبيهن أولم بولم بين دياما رانغلا نورانغل هيو وشنو ما نبأ وشنو أولم دياما غوس إيناغ درجة كي إيناغ غايا كتّن هيرونس إيوس لسالا هباروس إيناغ نهونان إغمانه كي إين سلام بمانه ماغيبس إيناغ نيجين إيه درجة إينا ديريولون ماغوفور ديجندان دنيا كيدون إسكوفيكم غانا السابعة حبني الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات حبني نبي صلى الله عليه وسلم تعريف كربا فوني جهاد كراميهك جهاد كراميهك صفة من حديث کا بیان کرا فوني افد صفه مرميهك ایک افان تعریف کا بس صحیح کرئی سورگے متیوری ධර්ම හොරිවා කද තෝබා ඒ ස්වර්ගයේ ගහෙක්කම බයි රිවායත් හොග අස්සවේ එෆද මීහක ස්වර්ගයේ මිදෙන්නේ මතිවරි දරජ
ve akhadha bi anani farasihi fi sabilillah enage ahuge lagonu ga hifage Allah subhanahu wa ta'ala ga maguga jihadan nikume ash'atha ra'sahu enage bo heifa mughbaratan qadamahu adi enage defage herafusungulifa bo heife hori mujahidun naki abadu agun mihin kommedu femwara funala safwe teola ekhalakankam hashiganduge beeru fusuge battaman eha boda ರೀತಿವಾಕ ಜಾಗ ನಿಲ್ಬೇನೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮೈದಾನುಗ ಕುರಂಜೆ ಅಂಗುರಾಮ್ಯಾಗ ಸೋಬುಂ ಅದಿ ಜಿಹಾದುಗ ಮೈದಾನ ಗುಳಂಜೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸೋ ಮೇಗೊತ್ತುಂ ಬೋಲುಗ ಹಿರಫುಸ್ ಸುಂಗುಳಿ ಬೋಹೇವಿ ಜಿಹಾದುಗ ಮೈದಾನುಗ ಎಮಿಹು ಮಸೇ ಕುರಂ ಮುಗ್ಬರತನ್ ಕದಮಾಹು ಅದಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಫಾತ್ ಹಿರಫುನ್ ತತ್ತಳಿಫಾವನಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಮೌಗ ಇನ್ಕಾನ ಫಿಲ್ ಹಿರಾಸತಿ ಕಾನ ಫಿಲ್ ಹಿರಾಸತಿ ಲಷ್ಕರುಗ ಫಾರೆ ಬಹಟ್ಟಾಫಿಕ ಮಗವಾನಮ ಎ ಮಕಾಮೇನ ಫುರಿಹಮ ಗೊತ್ತುಗ ಅದಾ ಕುರಾನ್ وإن كان في الساقة كان في الساقة هم هم لشكر فندين ما كايتشي فورك الدين ما لشكر فهاتك ما سيكورا بمهن كي إتنوك بيتيس إتنوك إنك سيما سين برابر أدا كورا إذا استأذن لم يؤذن له إنما إنا ميستكون كورمتيغا إنك حالتك وريك غاتا قاعدة غاتا إذنين إنا إدونك مغايس إنا وناك إذنين وش ندوينه एक माने कि दुनिया के रस्स कलुन्ना वजीरुन्ना अमीरुंगे मजलिस तकुगा मिहु दन्न में हेन्नोने अदि मिहुंगे बस्से से हे मिहन्नोने एवर मा मारूफ में हेन्नोने माने कि एंगे में हेन्नोने मिहुन्ना केने नेगे ने अब वाइदा शफा लम युशफा अदि एने मेदवरी को एने कमे के शफाअत तेरे वियस शफाअत तेरे माने कि मिसाल का මීහෙක් ගාතුක මීහ කමෙන්නු එකෙන් ඇස් අලගොන්ඩ කරබොනි මලගොන්ඩ ගොස් ඒ බොඩ මීහෙක් කර ඒවාක දෙක්කීම අලගොන්ඩක බහ එකමෙන් එනේ කොද්දෙන් එහෙම ඒගොතුම් වෙස් ඒ බේෆුල එමීහෙක ෂෆාඅත වෙස් අඩන් නීවේ නෙබ්ස් මජ්ලිස් එක්ග එබ්ස් වසීරෙන් අමීරෙක් ගාතුක ඒ නමස් මීහෙක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා සුවර්ගයේ මතිර මකාම් දෙවෆ එමිතන මෙදේ කොද්දෙනි ඒනේ කි අල්ලාහ් අට්ටක ඉඛලාස් තරිකමක ජිහාද් කුරමි ಏನಗ ಮಕ್ಸದಕಿ ವೆರಿನ್ನ ವಜೀರುನ್ನ ಅಮೀರುನ್ನ ಕಾಯಿದುನ್ ಕುರಿಮತಿಗ ಶುಹರತಾಯಿ ಮಸ್ಸೂರು ಕಮ ಜಾ ಮನ್ಸಿಬಹುದು ನಮ ಏನ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕತು ಏನಗ ಹರಾಸತು ಅದಿ ಏನ ಲಷ್ಕರ ಫೆಂದಿ ಕುರು ಮಸಕ್ಕತು ಏನ ಜಾ ಮನ್ಸಿಬಹುದಿಸ್ ಅದಿ ಏಕ ಜರಿಯಾಯಿನ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಕುಗ ಏನಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಮುಗ ಸದಾಫಿಸ್ එකම කේනග අමලතන් එන වනේ සිරුකොෆ් ඒනවනි අල්ලාහ් අට්ටක කුරි අමලක වාති කොම්මෙන් දුනියේගේ ජාහ මන්සිබෙන් එන නේති هم لو بتجتر هم مي أستو حقيقتك هيكم كميزانك أو من كوري كمي حديث كواهدكم دنا أفان النبي صلى الله عليه وسلم بس فلان عسوي رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فهرك ميه كهردانه بوهيفا بيرفوش ما بود جاها منصب غسرين نك ميهك مدفوع بالأبواب ರಸ್ಸಸ್ ಕಲುನ್ನಾ ವಜೀರುನ್ನಾ ಅಮೀರುಂಗೆ ಗೇಗೇಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಗು ದೊರಕ್ತಾರೆ ದೊರು ಗೇಟು ಕ್ಯಾರಿಂ ಫಸ್ಸಾಲೆವೆ ಮೀಹು ನುವದ್ದೇನೆ ಮೀಹು ಲೌ ಅಕ್ಸಮ ಅಲಲ್ಲಾಹಿ ಲ ಅಬರ್ರಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದಿ ಎಮಿಹು ಹುವಾನ್ ಕುಫಿಕಮ ಗವಾನಮ ಎ ಹುವೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎನ ಫುದ್ದವಾದಿವ್ವಾನ್ ದುನಿಯಾ ಗುರಿಹಾ ದೊರಕೊಂ ಎನ ಫಸ್ಸಾಲೆ ಉನಸ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಹದ್ರತುಗ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಹಮತುಗೆ ದೊರಗ ಎಕಲಾಂಗ್ ಹದ್ದುಗ ಎನ ಟಕಿಜಾ ಫಿಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ದರ್ಬಾರ ಏನಟ್ಟಕ ಹುಳುವೆನ ದುನಿಯಾ ಗುರಿಯಾ ದೊರೆಂ ಏನು ಕುರುಮತಿ ಬಂದೆ ಫುಟ್ಟಸ್ ඒනා කිනිකමති මීහ මීහුන් කබූල් කුරා ගොතුක මාබෝඩ ජාහෙ මන්සබෙන් මෙහෙන්නුන් එහෙන්න මෙසේන ඉඛලාස් තරික අල්ලාහ් තරේ ගොයි වරුගද ගුළුන් ඒක සබුන් දුනියේ ගුරියා දොරේ කුරිමතින් එන ෆස්සාලේ උනස් අල්ලාහ් හදරතු එකලං හදරතුන් එන ෆස්සෙනු ලෙවෙන් ඒ ඉඛලාස් තරිකම ගන නතිජා කි දුනියේ දෝකොන් උඛරවි හයාදට්ටක මසේ කුරුම් නතිජා කෙම දුනියට්ටක එමිහුන් එජාහ මන්සිබ හොද මසේ කුරිනම කුරිහා රසස් කල දුමි දර්බාරන් ඉබ්ස් කාල ඉස්නේ නැති වදගෙන් එන දානේ එකම ඉස්නේ නෙත් දුනියේක වදගෙන් දියස් උඛරවි හයාතන් එන මසේ කො හනතිජ්ජම් උඛරවි හයාතුක අල්ලාහ්ගේ දර්බාර ගෙනක මකාම නොන්න එහෙම දුනිය අවගොන් මෙන්ගේ හිතුගේ නුන් ඔන්නන් ජේනි දුනිය අවගොන් මෙන් අතුග ඔන්නන් ජේනි දුනිය අවගොන් මෙන් හිතල්ලාගේ නොආන දුනිය අවගොන් මෙන් අතුග ඔන්නන් ජේනි අවගොන් මෙන් අතුගේ කන්ට්‍රෝල් ඔන්නන් ජේනි ඒගේ අතුගේ නුන් අවගොන් මෙන් කන්ට්‍රෝල් ඔන්නන් ජේනි दुनिया ये अलगोन में अतुका कंट्रोल करन जेने दुनिया नूंग अलगोन में कंट्रोल करन जेने एक नूंग बार देने अलगोन में बार दर्शक एवं जेने एक बार के नूंग अलगोन में हरकत करन जेने
isam baboni immalwa mi sifatan huri mujahidunna nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'arif ge bas hadis kurwa denge baba ki bab mi fotu ge tiris habwana bab mi baba ki swaram muhim bab ei babu man ata al ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah mi bamuga musannif rahimahullah bayan kurafani ilmu rinnai verinnai ilmu ga ahul verinnai amur ga ahul verinnai mi mismi hunnak kiyaman terium Allah haram kurabi kantatto gaya fi tahrim ma ahalla Allah haram kurabi kantattan emihun haram kurimaya aw tahlil ma harrama Allah adi Allah haram kurabi kantattan ebe emihun halal kurimaya mi halatu ge emihun kiyaman terium ga faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah ifad halatu ge ebe emihun evani Allah fiwa ilahun tekkam ga ifarat qabul kuf mi yahudin nasaran gawah ka Quran ga Allah taala bayan kon ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah mi ay fon genna bab ekam kiha hisabukun ferigento agun men suwala ki miha kan kiha hisabaka miha keman terikan diyama to agun men suwala ki miha kan alukon kurani kon bunave Allah fewa rabbakam ifara balagen kon beleveni kon daraje ga miha ge ba keman terwi mato e daraje miha kiyaman terikan daani kuriga ahulu kitabin emihunge ilmurinna emihunge rahibonna kiyaman terivi daraje kiyaman terivijjiya no tegota qabul kufiya e emihun qabul kur aqida ki deenuge faratun harama halal kande alumuge baraki rahibunnai emihunge ahbaruna deifa barekkam negmane ki rahibun wakiche bonima ei haram wanek emihun livve barekkam kankan haram kurumai halal kurumaki eko algon men ge diinu ga evves me ge livfa barennu kankan haram kurun halakum make Allah subhanahu wa taala kankan haram kurban halakum ema ilmoriye ku waki fatwa dinima e fatwa ge zariyaen ilmoriya ei ekankan halalukum notena buni tive ekamen halal wanakam notena buni tive ekame diinu ga haram kam ekam ga wanakam evves me ekame deke konne ei ilmoriye kam dokamas nuni veriye kam duga kamas deke konne ifad halatega emihun wani Allah taala fiwa ilahun teekkom balagen fe ei shariyen bawalomaki Allah khasakame ekamu gehim farate bawari kuran me daraje miheka kevanteriam farafiya me hisabun yoti shiruku ge darajen ena gos ehme ilmori ekkamu ga yes adi veri ekkamu ga yes e farattakan agumen kemanteri wegen nuane Allah subhanahu wa taala ge deenuga haram kurevi kamek emihun kuram bunyas adi halal kurevi kamek eba mehun ei haram kam ekkamuga ediya sagoma ekankama kiyaman teriwege nuwan ei shariata ki Allah baawala baiche eka ebbes mi eka baawarin nowe mitag musannif rahimahullah wahaga dakka foti algon mege mujtamaoga waram muhim masalega abe gotun ei kaaba fange aadaka takai mazhabi ta'assubai zamanun sura algon mentere mihun ulamunga asa goik ei sunnata khilaf qur'ana khilaf gwekkan kashor uma ekwas emihunge kaaba fan ekutakan olamun dietive nuni emihunge terega mashhur efawa waki mazhabegga ekan egotan otative egota dunuko emihunge mazhabuga mot emihun tabamun de rayuga hifatan tibumuge nubakamuga hadis sahha egota khilaf emihun olamun da gota khilaf ekamakwas kaaba fan olamun de goddu koro ekanek egotuga mihbani hadis kurimate gobba waki ilmoriyak bunitive algon men daskuri waki fotegga otative ehembe jefada halategga e ilmoriyak bahak algon me do kurani shari'uga basful Allahga basful ekalan kalam ful ekalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunne ehembe mitang musannif rahimahullah bayan kurwani mifada daraja kameke ei haggu qur'anun wa sunnatun fa'alu mafahuga evves mihege bah dilalagen e qur'an ge hukun do kollumaki
adi e hadis basful hukun do kollumaki yahudi nasara emihunge ilmurunna tabawihe adi yahudi nasara emihunge verinnan haram halal konron tabawi fada daraja kamekkam gavegen hingada ifada nurakka tirikamek e mikan kamunje rakka tiru an efoga emme furdu ana musannif rahimahullah genna afani babuga abdullah ibn abbas ge basful vidaloni yushiku an tanzila alaykum hijaratan min as-samai أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر عبد الله بن عباس بس فلمي بدالوني تبامي غمچن هلام udun hilagem waare vehun gaabwegen ve udun tibame himacchen hilage waare vehun gaabwegen ve aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kade gfana me vidaluwani ye rasulullah sallallahu alaihi wasallam me masalaga mi faden hadis kurwe bunima tibame hun ege idikola tibunani ye qala abu bakr wa umar ehnas abu bakr fan vidaluwe tihenne nune Abu Kurfan vidaloi mihenne Umar Kurfan vidaloi mihenne ehme me Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu inkar kurwani mitanga hadisa ga behegotun ei hajjuga masala ehma ekefana vidaloi nabiya sallallahu alaihi wasallam kanta kore mihenne bonima eiruge tibbe bekelun vidaloi ekon Abu Kurfan ga raye ki tiyen nune Abu Kurfan ge Vishnu fulen ge mane ki khilaf ho ekom men hadisa khilaf wa kanon hen sebe fula ge figo ek masala hembe eke fana vidaloni ki hinen eye odun hilage ware asane tibame ge macchen rasulullah sallallahu alaihi wasallam basul timan kale fana vidalo waruga en i'tiradu kurum wegen ege muqabilu ge tigennaniya Abu Kurfan vidalo e Umar Kurfan vidalo e ehme kan ei nurakka tirkamek bas aduan jeni timan kalege faana me geneste wa hadis basfule dalilak Abu Kurfan abay Umar Kurfan abay nuna dalilak den Abu Kurfan basful Umar Kurfan basful dalilak ekay faana basful kurmati ga nuwiru algon men kumbeto dalilak waane ekay faana hadise kurmati me hadisa ke hajju ga hadisa ay nabiy sallallahu alaihi wasallam hajju kare gota begot أي إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة الحج حج كره تينغو تامو فيغور بيان كرا فاي حج عمره وكين كرو أي يجوا فرتما نغوس عمره كوف إحرام كنافا دين تبيبا حج مهوجة أفوانا غوس إحرام بدين حج كرو أي ممكن تمتع أنا كتشك إفراط أي حج همه كن حج كرو وكي ಅನಗೊತ್ತಿಗೆ ಕಿರಾನ್ ಗೆ ಹಜ್ಜ ಉಮ್ರಾ ಎಕ್ಕೊಕ್ಕುರು ಹಜ್ಜ ಉಮ್ರಾ ಎಕ್ಕೊಕ್ಕುರಾರುಗತ್ತು ಮೀ ತವಾಫ್ ಕೊಫ ಉಮ್ರಾಗೆ ಅಳಕೊಂಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಾಫ ದೆನ್ ಹಜ್ಜು ಮಹಾಗೆ ಅವ್ವಣ ದುಹ ಹಮಯ ಇಹ್ರಾಮ್ ನುಕಂಡಾ ತಿಬೆ ಹಮ ಇಹ್ರಾಮ್ ಘಾಲತುಗ ತಿಬೇನ್ ಇಹ್ರಾಮ್ ನುಕಂಡಾ ಐ ಕಿರಾನ್ ಎಮಿಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೀನೆನ್ ಹಯ್ಯ ಹಜ್ಜು ಇಸ್ವಾಲಕ್ ಐ ಮಿತಾಂಗು ಫೆದೆಸ್ ಮಿ ದಕ್ಕವಾಕೆ بتاعنا من رواية جناف إذا طاف وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة الحج واجب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أيكي حج عمرة كل تمتع ما يكون كرنجي واجبك أبو كرفان أمور فان أيك ديك وده نقولنا ويك مالك كمين تمتع ما يكون كرنجيك أدي أقولنا كم ديك وده نقولنا إيكم سؤالك النبي صلى الله عليه وسلم كوربي كينت أي سؤالك ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى vidaloni gefulu washagan tawaf sofa marwa de haffar hinga nimme afika magwana mahalla min umratihi sha'a an am aba aina umrain aina tahallul wa awjkam aina ruhunas nurunas ay nabiy sallallahu alaihi wasallam dewafin irshade لحديث سراقة بن مالك دليل جنوني سراقة بن مالك vidalwi حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة النبي صلى الله عليه وسلم إبامهم عمرة قطعة وكي كرما أمور كربيه فريكه فانو إحرام بندقين وداعين ناي مدينة ميقات وداعين في إبامهم أمور كربيه عمرة إك هدف إحرام كنوما كم إكيف فانو إحرام نكندوا نيمتانغ خيال تفاوت مسألة أي نبي صلى الله عليه وسلم جنبي كيفانا كهديو
katilu mattaka haramge beerun haramge sarahadun beerun eka efana qurban kurumattaka hadiyu hippagen wadagenne em hadu hippagen wadagenne bekelaka tamattu kurun rangalennu em eka efana hadiyu gennei me eka efana nokura hadiyu nogenna mihun hadis kuravi ihram kenduma emi asu me khilaf ge nuktak din an yaj'aluha umratan wa yuhillu idha tawafa bil bayt furta me kuri tawafa sa'ya umra ga tawafa sa'yu kam ga hadafa ihram kana ay wa umra kam ga nimmu me kayfa amru kure hadiyu nogenna me honna wa yuhillu idha tawafu bil bayt wa sa'u bayna as-safa wal marwa fa qala suraqa ya rasul allah din suraqa dur malik dinni allah rasulay ali amina hadha am lil abad mi hukm miti mammege mi ahara khasa hukmenge nuniya muli qiyamata jenden migodan he mikan onnani faqala bal lil abad hadis kura wadiket daima onna hukume got wal hadith fi sahihain wa hina idin fala uzra liman istuftiya an yanzura fi madahib al ulama wa mastadalla bihi kullu imam wa ya'khudh min aqwalihim ma dalla alayhi ad dalil idha kana lahu malakatun yaqdiru biha ala dhalik he mitanga me sharha ge vidalwani hem bima sahih bukhari muslim ga hadis warudun asebot nabiy sallallahu alaihi wasallam amuru kurabi kamak tamattu magon hajjuma hadiu berun nogenna mihak mihisaban hadis sahawima de sahih ga saf sari bon hadis sahima den ya khilaf ebs raayka balaka nujeekum ekan yodi jaiz eka efanu ga irshad kan saf efe den mina imamak vidalo kinetto mina bekelak vidalo kinetto nune nukta ki hadis eka mig murad nun lobajistri akhun algon me ilmoren ge basfultoge daraja dakkurme algon nan hadis ge sharahaya manas ilmoren basfultoge megeni neka miga nukta ki saaf ko soriyo ko masala saaf ko awma fahuga den algon me nuwane waki ilmore ge bahashe kiya hadis do kollagen eka mege mane nun ilmorin sida gastuga hadis ka khilaf wahada kafurik faharega hadis ge mafhumuga ilmoren khiyata wedan faharega hadisen ilmore ka me nasa wedan nufora wedan emme jefulage bas ilmore bas fula khilaf wedan hadis bas fula khilaf wedan me fahum e hadis libe miha nuwane mina ilmore ge bas mehen ote kiyawa e hadis to ko fen ilmore bahu ifaqash dalilaki nabiy sallallahu alaihi wasallam bas fula emme ma abu kurfanu umar kurfanu ge bas fula diun eives gohek kom mitange irshad de ban farega egashigem ve mikala bas bahuge hadis mihin as warde fona bas bahuge sanadu gas ba ilmore wa dakka wari mikala bas ta ki hadis ilmuge mingon by faram fettoga nakul kore basfulu dagenno komitanga ebesar ke abe gotun sharha ga wahada ka fenne ei kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala qur'an afani wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila tibamihun kamegga debassu ararum wajjiyam ekamen allah ila rasul raddu qurash ei tibamihun allah ay akhirat doha iman wanamay dalika khairun wa ahsanu ta'wila egoy heyokom bode adi nimuwe gotum bes adi tafsire gotum bes egoyn heyokom bode mane ke e hukuma diun nabiy sallallahu alaihi wasallam kuring isse bayan de hajju ga hadis kore bukhari muslim riwayat mi قال لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما اهتديت ولولا أن معي الهدي لأحللت حديث كره تمن كله فان ديوانا فارا ألون إحرام بنا ما نكيد النهار حجّن إحرام بنا وانا نما ميقول تكن نهد ويمو ما نكى إحرام كندو ويمو ما أهديت ما نكى بيرون هديو تمن كله فان نوجن ويمو هديو جنا ما كله فان إحرام كننت ولولا أن معي الهدي لأحللت تمن كالغفان أيكون هديو نوانا ما لأحللت تمن كالغفان إحرام كندو في مه هم كيفان إحرام نكون في كيفان حرام كبيرون مي قربان كرمتك هديو هبّا كمداعين ستيك جمال كنّي كتلما هم يقولون كنّي بيفلك شريعة تكون كورن هدّنوني هم هديو نوجن بيكو هم تبمك بينو من نتيك هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه في حديث جابر افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم حديث كربي مي عائشة رضي الله عنها رواية قاسن مفدين نكورين السيدي جابر فان رواية قوني افعلوا ما أمرتكم به من كلك فان مي أمر كربي قد تبامهم تنفيذ كراش
فلولا أني سقت الهدية من كليفان هديو هفاجن نان نما دورن بيرون هديو هفاجن قتل النجنا نما لفعلت مثل الذي أمرتكم تبامنا تمن كليفان مي أمر كوري فدين تمن كليفان سدبي موه ne masala war saaf ko moti hadiyo beerun katlan hifa naanna mihaka oti tamattoga mawkon hajja umra umuga eikan emme rangol gotike mi riwayat ko mi dehekot enema sadius figuring terega me ting gotek ei umra hajju kurun jaiz tingakkam galur midalo enema suwalu fedi kongote to aula kam bodi agumanna me hadis tak mi dehekot deni emme rangol goteki nabiyya sallallahu alaihi wasallam e irshad devi gek nidenne khilaf enna em bima mitanga genna fewani nabiy sallallahu alaihi wasallam basro tabawun eye lazim goti imam malik rahimahullah widala fa ma minna illa raddun wa mardudun alayhi illa sahibu hadha alqabr masjid nabawi ga nabiy sallallahu alaihi wasallam ge qabr ful kari ge boda gabu karot ge minbar we kefanu masjid nabawi ge imam masjid nabawi ge ga kewa deva be fulai imam malik rahimahullah imam dar hijra emma masjid nabawi ge inna fa widalwani mi gabur ge sahiba nuni komme mihege bahaki wes ein ebba qabul kore anebba raddu kore ne mihike eke faanu qabul fulan ishara kurawafa eke imam malik rahimahullah idalo mane ki mihege ilmi gotum waki mati wegen hene horiha bahen e haggukam ganuwane evar mihege nuhunna komme mihekam gavis e mihege bahun bay qabul kore anebba raddu kore aneka evves mihege bahen ege zaatu ganuwana hujjataga nabiyya sallallahu alaihi wasallam basfulu fiya ei maasuma ei hujjatak denti beni insanu ilmi gotun tafa daraja ge bekaru nagalu assa bekalu ehem bekalu mache iskuran je algumren hadis to mafhum enmas mihe ge bas ge zaatu ga nuwana hujjataga nabiyya sallallahu alaihi wasallam basful fiya manake mihe go buni tiwe kamen haramen halal nuwane ekelege faana ge basful fiya insane ge bay ei allah taala hadratun shariq agumna bayan kodde farate ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam waragine basfurta mujtahidun farapulum mi mawduga warudun asave hadis ahwajikam gawanama e hadis amal kuruman ilmoren e basfurta dukof efogden genna afani imam malik imam ahmad bin hanbal rahimahullah basru idal wa qala imam ahmad ajibtu li qaumin timan ajabu e bayam mehun arafu al isnad wa sihhatahu hadis ge sanadai hadis ei sahha hadis ek enguma fahugaves wa yazhabuna ila ra'i sufyan ga ra'yen e amal kure sufyan mita kum sufyan e men sufyan ath-thawri ei warbor figuri war ginangama komme masale gahan khilaf gene veruga sufyan ath-thawri ge basule onnan ekam mihar argumente mashhur med hatar mazhab hatar imam garai imam malik imam abu hanifa imam malik ash-shafi'i ahmad bin hanbal rahimahumullah me mashhur ke mazhab tak enno sam ebe fulna dunu kura warak sufyan ath-thawri ge mas'alatu rayu hunna nekam sufyan ath-thawri rahimahullah ge rayu mazhab e goten asaneti ebe fulna tabawi bebe fulun imam malik fulna tabawi bebe fulun ebe fulun mazhab ta wakiko fefot ko jama ko faneti harfana imam malik rahimahullah ge basurata wakim fefot me malik rayu kya jama ko fut e gote jama kure vinama sufyan ath-thawri ge mazhab e matis komme masale ga sebe fulun ge rayu fennane nehma muhammad vidalwani timanne ba ajabu e hadis sahha ke nguma gos sanad sahha ke nguma gos e hadis ko de ba sufyan ath-thawri rawi mi hundati e komme sufyan ath-thawri vidale ba dobe no ngeki ei awona gabu kore gotuga e zamanu ga arab boda mashhur e befule ga rawi ei hadis on halatu ga sufyan ga rawi da diumu ga vishnu men otima e befule kam inkar kuran kive dambe hadis sahha ima محمد وكل يعني كوميك بسيس والله تعالى يقول فهي الله سبحانه وتعالى وهي قرآن مفدان معنى كيف عجابون هن هذاك دوانك معنى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة نور فانستلستي مناي فهي كليفان أمور فلان نكيم أمور فلان خلاف وامي بس ورم مهم نكتة أمي أقول من متى أمور فلان خلاف واق مدكني hadise nuniyam figuhi massalege hukum bayan kurumuga ummatuge bodati mujtahidun dakkafuri wahakam basfulen ekalekwana basfula khilafa bunayfa oti hadis asa netima anuwata ege murad rangala nuvishnige gastuga nubaga bunu fechenno
ekam ehalatuga meene rangaluga enguni mekkal ilmuriyaga bahadda diumves ei nabiya sallallahu alaihi wasallam basfula khilafuegen ene boduwegen wa fitne nota musibat jehi veendeni uqubatak mushahidana kamekkamuga imam ahmad bin hanbal mitaga me ayat dalil kurban ang bunamalo akeki ijtihadakun nuniyamu ilmuriyaka gastuga nun gotukun nabiya sallallahu alaihi wasallam basfula khilaf ecche vidala veifa oin halategga e basfulegga hifagen anekaya e rangaluga nun kenguni maves ilmuriyek basfuluga hifagen ole ulumuga natija eki ene bodu musibat jehi ene bodu waba jehi bodu fitne jehi shiruka kufra hame ene ingada nakamuga kamaggamuga ummatuge salafun dekewadagen iru miyadu algon me kelefan amuru fula me khilaf woni saaf ko sorihe ko fennumuri masala tawa ilmuring bahenno ilmuring bahaves khilaf hadisams khilaf manik algon me khilaf ge mihfani imam shafi ge bahege nune me algon nabi sallallahu alaihi wasallam basfurda ka khilaf mihfani ghair muslimun ge bastak islam dinu ge adamat tering bastak mihfani ke wana dekola den ko bato dunurakka mita midakkeni ummatuge mujtahidun eterim beefulaka faharage vida hona basfulegga eim beefulage bahat tabawa umves ei ene kurmatiga masala saaf ko eguma foga nurakka teri halat ekkamuga me dalgon men saaf ko engi tibe me nabiya sallallahu alaihi wasallam kitan hukum fulato algon men khilaf wegen amal kuram medani em jam kiha bodati musibat ka kiha bodati fitna to algon na kurmatewan me asaba algon mere filal kurkula yat kurbiya dengannare algon men baki باقي كوريدانا سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.